auspicious occasion, Zawang Good Celebration 2018. So, first of all, I would like to greet my sincere thanks to P. Nemchakibien, Honorable Minister, Social Welfare and Cooperation, Government of Manipur, Pu Ginkumang Simte, Deputy Secretary, Retired Government of India, and special guest P. Arangbam Renu Devi. I am really honored. At the same time, I am humbled to be present here amidst all of you to say something on this auspicious occasion. But to do this, I would not be speaking in English. For that, I would like to beg those delegates who would not be speaking the same language as I speak. But I wish I could do this on, if not on this occasion, but on another occasion. So sorry that I will be boring you during my speech. But at the same time, I will be switching over to English as and when it is required. Kipaw mamazigin kuni kansay mabangin jikut mang thei nga kong hak thei ji kagyat de kiphalam zawmin kipana yang kasangin ilawa de hiya jong mi tamta kaisa nga ching the thusai thei tamta umdi ahin kei khal khal hila umdi ni kiphalam kasa chitabang hi bidanga yang kinimol khalwe kei hi aile laya academic capacity as Geneva kahin alampi chun academic discussion kitio paper presenting kitio presentation da hoy laki chizin ahin chikin gunta kitio hi akila hapo. However, it is to hijing zangle dunia hi sopi ulanao pau khat chon khana chon khade ingko ta hile iti dana ki hatta dem kolle vai milong ai dole mila la ban ki hatta hile dunia hi ai pi zangle ka sopi ka pau tho khom pi ki ba ka chon ki ba pi ho lai tu chana tham khat giltan ki sim hi zangle le khaong ki sim lu ya pau hong ki sim le si chunga pau wi piti hung chiam ti ho hi tham khat sei thi na ding nga phat ka mu thei le ta sa kong ka so na hin ayawin ikat kut panan sai ta chabang kut ai lawala chabang kut iti ko ma hong ki pana iti ko ma ipui pa ten ani panam ti ki yang ka hepon no yang adet tu ne het ro yu hi ji ai pi ju yang la kum so ta hi hung ki ni ta akum ju kum iza idam zakat ling tadam zara songa ling tadam zani ling tadam ti jwang tu ke hepon ai kum zanga ling tadam ti ju ke hepon ai pi ju hi yang le ipui pa te win chabang kut ti hi ni bolvinทีมทั่วกลานาหินจะวางกูกิติหินกำมือปนกำมือช่วยพิหามติเลยจางกูกิติหัวมินจางกูหินก็เกี่ยวดานายผู้นี้มันจะวางกูตัวหุ่นกินายเป็นนิดานี่จางกูหินพิหามติเลยผู้ปาเตวันเจ้าว่ากุดปานันใส่บังไงกุมใจเจ้าติงเลยจางนิกิลาจางอิลาเจ้าติงเลยจางจีบหัวลาเจ้าติงเลยหินปะทีโกมากิปานะอันนี้ทุ่มน้ำช่วยหินจะมุจีตั้มตะอันนี้กิลาหัวจางหัวช่วยนี่ดังไรอะจูทิ้งหางมีหิวินจางหัวเตจหัวดีเนี่ยยาจูกุมทุ่งอะไรง่ายจางลูกหางหัวกิหัวหินเนี่ยกุมทุ่งแกอันนี้ยังอากิมุพนาละจูมีหัวดีเนี่ยยาจูจางตั้มตะอากิลาที่จูพยาคนละพัดไทยนะห้องห้ามที่ช่วยเนี่ยจูปะทิป้าก็มาจูกิมูเฮตาจะปะทิก็มาเฮกิปาทุกิปานาทุเสยนะหิน Thanksgiving ดีได้ฮิจิหินหุยานิมันจีบัมตีเฮลัมพิอาเรกีมามุดาลักโคลาเฮเฮาสัตปุยนะเฮาสัตเตนะอินมังจีบินเฮบะหินเตเสขังอาจุนิปุยปาเตขังวัจุนจูนิกิบันบินจูวจิไลไลนิกิฮิจิวินฮิจินิโคลาจุนอดอนจีบินหินทุปีปีนะจุนทีมปุปาคิดทีมปุปาหินอามาหินหุยสมินจูจพินินจันหาโควินจัปปะหาโควินสุเลหุสุงเรียงสุงอาดัมเทนเดดิงินแต่ที่สุนิบอร์จีที่จูอัลฮัมปีอิน oral
history jidam ala oral literature ala oral tulaya ke boro ekat punsa na hin hangpia su kan mukatsu kan seno mentin dunia kan holim nom na pen hi adang jang hi ko kuki chin mizo zomi kititante hangpe yo hi kuimi ubam hoya hong kon hi ubam I chon da no ki bang I pau da no ki bang hi chi group hi kuki chin group ti hoya ko na hong ki pan ham ti ani ma ka su academic discussion hi lo jin sei ta pong gatin a hi North East India Bangladesh Myanmar tao te tu toi chen nau hen hi cha hin kuki chin mizo zomi iti pau kinai cha ki tho kin tha do pau ka thoa jang le khat ai lo le khat ni sim te pa na he sim te pa pau thoa jang le gam te pa na he pai pe pa na he ki ta ki ma so ke he chi pau hi ke ho le si nai pau hol ka hi le si nai pau ka hol na wa hin ipiti ya ki muam te la hin I ho hi nu su ka na hong kon nu su ka na I pau hi once upon a time maybe I don't know maybe it may dates back to 1,000 years or 2,000 years or more than that here to pau khat hing ke thoi yo pau tu ya ko nong ping kinam da chung langa chu perhaps maybe from Sino-Tibetan or Tibeto-Burman and hita cha pau chu ta kal to ke na chu pau chu ta le si na pau ai akiba nai lang lungai adi sanai ho hi hu ya ko nong ki ko nam de la chu Tibeto-Burman stock or Sino-Tibetan hila ko nai ho hi ki pawa ko na hong ki the wa hi yo hi abulbula hi paw khat lo se tho I paw ho chu tu nya ki tho ta a paw tho paw chu ki tho ta lo chi parent language inu paw inu tho paw chu tu ni ni ko ai ta lo tu nya chu byam ta achar ne paw the daughter languages are alive but not the parent language a parent language chu inung tan to a paw is na ta mizo ma simte gang te ho la kuki chi mizo leng paw ho hi alhang pi ai Myanmar Bangladesh and what Chittagong track North East India alhang pi ai 50 to about 100 ki ka la a number hi hi Tibeto-Burman language family sungayang one of the largest group ai ya chu tu ni khana hi chiru pau ham khat nawan he kha ham khat chu ama iki ho wa la chu ki ha thei ta lo mutual eva a ko wa ko chi ya ni khat ni ma la chu ki man pe jing ji nam ta thu chang ta ki ba na lai ai ki ba ji a chu ji chu tu na ki ho thei tai ya ji hung ko nau chu ho ya hung ki ko nam ti chu a ba sai ai ya Manipuri ti wa ni ho to ki nai cha mai jo am cha ta kha Sule Manipuri and Mikir, you didn't have Mikir to a Karbi, see Karbi for me, if I'll get that. You can not power, Akuma Sangati Panamo, direction too much to Papai, Akika, Zadam Namdam home thing, like Nila, Ikihuma Temnapa, whom was Mazamos, Gamnaza, Evana, Kyo Le Hashim Hotel, Chittagong track on Amon, Kahol Valley, Tivani, your power here, did you holote, did you science like hi chi chu hi ta ai la hin pau hi ipidanga hi mi hi min kin ne yang pau hi yo tu lai pathen ho te dinga su it is a gift of God pathen ipit thil tam ta hi bazala sum ne ya ki chothe na mobile dang ka chothe car dang ka chothe thil tam ta ka pau ki chothe pau ki ti pa mini ho to atu ni pau sim tau te dai the we cannot invent language. Once language is lost, it is lost forever, never to be recovered. Here, Pawagitipa is a gift of God, and is our identity. Our identity is not what we put on. To our can put on. So our identity lies not with the clothes that we wear, but our identity lies with the language, with our language that we speak. Iba to Hampia and Segum. Here, the language planner had to say to plan a language. To plan a language is to plan a society.
And to develop a community is to develop a language is to develop a community. One second, I rephrase it. To plan a language is to plan a society, and to develop a language is to develop a society. Here, society has to plan tangi dili, EP plan dah. What should we plan? Building hotel dah plan part. Society has to plan the ETI there, a language plan. Society has to hantar satang itu le, so ibu orang masa jam tu apa tu hak ngai itu language planner hok pun asu, leisure pun jadi. Atunia hin kan saya dong sih paham tu. Pauhi tu hin North East India context saya dengan Pauhi alam hin holang saya dengan jun alam Manipur di tak lawan jun Meghalaya je Astro setting khasi umin Assam langa yung kinale Assamese Bengali Bengali te hi Chittagong Hill Trek ang cheng ho Bangladesh ang cheng wa State of West Bengal ang cheng wa Assam ayang cheng. A total population it ranges to million. If how many millions you can get one? Ay ba ngay amon apaw ati paw he ama Bengali ati wala kicay sila. Bengali ati kicay sila. Sule Tamil ho South India chikin ala Tamil ho hi Asian country ala ngay population tamloy peni. Amo paw hi ikihektation. Yo in Bengali iti Bengali khatau siam ilo. Bengali ati kita ko nga Bengali thole Barak area ki thau city je le Kolkata ki thau pa ho aki ho ba le boy thau small ki ho mat the ai ba nga Bengali ti wa le there some sense of unity he chi ba nga Tamil ho ya he ti English ngel there are black English there are South Asian English yo English ho la het ni na boy na chu ki ti sa le ba English ho sab te ka wa so ta ala conversion in the ya chu Atupi penai pau kiti pai amin pa sangai apa apa tupi pa tu insai nom nai sule pau hin ho dinga hi khatum nai pi pi the what can language do for us society dinga na as if language doesn't exist we take language for granted na granted akila pau every day from the moment you get up till the time you go to sleep. What are we doing? We are doing only communication. Communication in what? With language, with our respective languages. That or is there something to do with our language? Here, Pau Kiti is India relationship identity marker line number 1. There cannot be any other identity. Pau identity marker. Dunia hin kasino. Abang kalau hoki kiting kiting kaju kigen kiting kaju misal kiting kaju ay lawal ipipi kiting yang lain. Ipau tu achieve ada ada sepan nabi. It is God in dazzling. Nah, here tu. Nampi ngai guna ile ipau ngai. Unless you love your language, you cannot love your society. Ipau tu guna iseng no. Kuki chin mizo hode di perhaps Bangalore bete kawan. Tak kena iwan tuan linguistics kasim na ohe. Pau zum katipu. We say that we are dialects. Na dialects. Gangte tu kita ada dialects. Nang ada language tu. Simte tu kita ada dialects. Ma mizo kita apa na dialects ni. So emang ada dialect yang tu. Gam sao ta ta ki chen pha la ki mu to lo pha la ki ho la boy mai the yang la chun in true definition sense a chi hoi pao khat ko bo yi wa ai ba ma ki ki na pa chu ki pao do ma nyap cha cha ki he chi pa if you can capitalize our language what can be achieved by India le kha sim tam tam Delhi ai le kha sim ngan chang hin chun India is state ho reorganize on the bola hi Ipitim ke bolam tila on the basis of linguistic line. Nah, line asing ke bolin Tamil Nadu for Tamil speaking people, Andhra Pradesh for Telugu speaking people. Itu asing ke bol West Bengal for Bengali speaking people. Iho mati ngasu ipiham tila. Now, under the Constitution of India, there is something called
government is constitution enshrine about such to protect, promote endangered or undeveloped languages and culture. Hitino ya hi ipingai jam de for example hin Bodo te nai cha for example Bodo te hi mo struggle chok ani ne a hin tu hin amo struggle a demand ba chun apa age schedule a Bodo is the last language to enter into the list of 8 scheduled languages of India. Amo ati 8 schedule a lu dong zui ba mo along with this if you have a provision they got lots of fun. Fun for what? To develop their language, to develop their culture, society. And is somewhere. I'm not talking about it's a group of CC. Somewhere to teach it is a group language. Somewhere we are not loving our languages. Somewhere we tend to love our own nomenclature. Something which I see is terribly wrong. Here too. India to elect. We live in a democratic world. Democratic as in number matters. Here too if you have to standing on the island, a number given. So I am stressing on the need for consensus for census. Census consensus is there. In the long run, perhaps we are going to miss something else. Till then, in the long run, we will miss it. Census at least there should be a consensus name, if not for anything else. Consensus name if we are using our nomenclature, to me, it is like what we are doing. It's so bitter to in Hagia Ipaho in Punya, Ikili Sapiva, Akika Lahi, Pula Emide, Pungati Day, Jang Salo, like say, I speak my academic Kamu Pasicus. You are Pungati Buite. Pungi, you can say, hanging, Pindor Hatun, hitting up to this Nunan, Pindor to Nunan. His only Pungitipa. Science no science can prove. Science like science can tell you. If science we I have not seen. But you Paula okay, Ranglong, Rangpon, and Haha, I have got you. 2 9 or Pau Gam Sing Amo hidden all feature only is going to prove it. I can prove it. I was it's Pung Sang and Jipung Sang Adoni is a science. He has to come to Pui Pater on Holy Mambona in his attitude. I was to prove for him. We are Puma, the Pui Pagi. I think you and I couldn't have set back for the idea of the yellow line. Here I Punya, you and I meet up the yellow. India, I did it, I'm down, one I'm down, you want to born to give you a power tossy, see, home on the hill. All day my Maltanian Kinai. Here, near Tata can buy where you will be a greatest setback here. To sim can say no. Do a bank at Loin, you get there, Hilo, Tadote, we have there. Israel it can 200. Give on the Hakasin over him, Israel Paul, John Betana, about all London Paul, to the Alimoya, and I am a Sama something, and you are I found out in Cassin, Israel de Hebrew to your power, Amoti Hakim. I hear Israel de people come to him, Amotusin and Tamaka. He had Mabang Second World War, Second World War, British Hitler, Germany, Hitler, Nazi school, Jews, they say, Tatai. Israel, they bounce in the Yoshi, Germany, they bounce in the Yoshi, Israel is on. As if a Tatai, 20 million in concentration camp, 20 million. 20 million to aim it
sang ha tama ke tam yo 1 million ai pa 20 million ya tha concentration ke ma chi ai le hitler ki cha na ya chu Malaysia kum pya ke thep Malaysia kum pya ke thep Europe Africa somewhere perhaps maybe in Asia ya home hai chi azam na ba hin age ke na apa mang Israel Hebrew di ba mang ya chi ta after Second World War Allied forces for it Second World War and so why Israel state chung ki pita ong pe wa ami chung ki su khom ba le apa pa chang hetal keu thai tal atam lo chu Yiddish pao the Yiddish is a language spoken in Europe la somewhere it's Germany the Lina Yiddish pao ni tho ong ke wa Israel lo chu apa pa chang hetal Ichibang addicted boy. This Ichibang is addicted boy. There cannot be a state of Israel without Hebrew. Israel gam to Hebrew paum lo win. Israel gam te boy. There cannot be. Isinam telepathin. Abraham ni hopi na paum to Hebrew in Hebrew paum lo win Israel on te boy. Jiwa jiwa moahin. Yo paum say dinga. Hung kitilgau. There is a name. Amin khat na mai. Ben Yehuda. There has one. Ben Yehuda is a companion part. Companion part na epitian part nam dia amahin. Amana hetal. A head about head low. I want that. Amo aji bihan tele. Old Testament. Alui pa tu Torah itu na. Old Testament alui pa ini lagi kham. Jadi head on tena asim amana asim. Ai semua tu kasam ane gua Hebrew pau tiru pau kai terus tu aja amanan bol ain kintenan bol abelan bol aja state of Israel tu banan bol kita exercise an bol bala tu ajo na pau le sim semua atisa hindo ki itu Hebrew pau tu ta hindo Ang hindo bangai amai ni dang lai Abraham dia khangati thot chak chuang tu ai ta poi bangai hijam la tu amo revive ya amo agam pao ha pao ami gam le pao hi tha ka mai gam lo wa le mi pi te pao tho cho chen thei lo na agam le a pao hi ngai lu ti na pa chu ha tan ge lo ti tu ni hin ki pa ni hi ji chun tam tan ka sei nom pon ai pi yang le i pao hi dunia hi identity hi ji wa chu dunia hi kui i ji wa ke hung kai ko kapau tho ki ba pi ja kan ni na kui kapau na pang tom na thori ti la wa ka so pi nei ta lo mai the ai hin pau khat ka ik tho lai se wa no hon ka so pi ai poi ta ke da ka so pi ni be ti ju he na tu ni khat hin cái yang ka na ngai lu he ng ka ti ba ai pau ka chang pho thai lo in pau ta ka mu tho la ke nga meaning lo na he si lai pa chu tu na i pau hi i pi ti su ha the ni ham i pi ti len i pau ka ti ding le Helaya itu ni apa pau thom mai ka sei i pau ka ti tel ku ki chin mi jo group pau ka ti jin ha it should not be singulist narrow viewpoint jo he i pau hi su ha lo wa le hin i identity wi mang kai ni so pi te si pa a be ling ga do tin chule tu ni jam ta honorable cabinet minister ong manipula yang tu hin MIL thado ku ki ho yang ong min na ai lehin ipiti lehin thado ku ki ho lo yang ya sa the how can we promote it to BA level MA level Manipur University ta banga yo pa yang su simmo ha what blocks us it is issue boy ham chang so yo ki tu wa ki tu pha wa la chu under the constitution of India om sai ngami thuma le wang government na pi chu has le sa ai ba ngai chu ta bang culture khan tom na ring pau khan tom na ring le khat thip na ring ai thum ting la government ja man lo pi jing ai a cha te tu nya hi inu chun pau inu le pau chu pau kha tho pau tu nya a cha te ki tu mo ja chu i pau chu mi la chu za cha a kham thei lo ding ang pa chu kanom pon hi chun na satan ge lo tu ni million miller ke sanga chu le hanta tai ummin he cho ai ha ge rin ge lo ti khutile chule ilungge lo jong ilungge pa mi lungge the world we live in is determined by our perceptions. Perception is not a reality na eba perception pa hi thi kha ja chu ilung thi mai perception
process ang kini bong hun ilanga badung gal langa ham hinge ti achia hinglo is a perception kan hing ji our perception pai hichi pa su iki pui sa ji ya dunia i het diu itu ma diu unity pau su dunia i phung pau he phung chung i phung pau tu pi lo ka so i pau i ngai lu che wa i pau ji ngai lu wa hing le ko u le na i pau ki nai pi ho ya ngai lu ding i pau yang ngai lu ding ai chang se se ki ngai lu thei du lo ama sa i pau yang ngai lang kan in ha se ngat yo pau hi to ai tho pau ki ang sok ta ki ni wi pi sok ta ki ni wi pi hi chi hi lai sa le min a za za no la sa a chu ha ya ai ba nga chu idiom kha i ho la ang ku kitchen group la ang hi yo pau hi idiom ki za cha pi na ti dang english u to len ke ma le kha kan si ma ko kan hi cho hi lo di pau isu pi pau ki nai pi hong het di nai pau na het cha na chu phai tu na ka sei pai pau kan tho hi ka ti nai lo na pau chu na het cha na ding advantage tu la ya research bolo chu pau ha tam he noi am hoi a sai ki hoi ti kin na pau tam ta ne na chu na ho hoi ti kin na pau chu tam ta het ni ai ba i pau pai su min lo di english on ne het ding or pau on ne het ding adang da european language chinese language ne ai ba ma i pau pai su min lo ya i ho la hin i pau ki za bi na ta bang khan hin om thi min kam na ha so ta yung ki su kom ba le hin Japang ho ka bat ka thim ba jia le nong tong ting la ko ha ka lo am ho na ko lu le ne sin ai ki nei pi ho isu pi ho ma ram pe le pai te mi zo no ka ti ko ma am ho na ji kai mang kai ji isu hi lo di am ho yang hing di we have to live side by side na he chi khat pai tu na he chi chu pi ja am ham ti le i pau pai lung thi ma o kai pau pai a sa me ki ja cha pi na ham ta le si chu ma ki ja cha pi ki ti pha lo pe o kai pau ma pau ngai ta ka pau ki sa pi di there's a negative attitude towards language he inai il pau ki sa pi wa hui la ya kyum jong le america umin nang hui la ya kum jong le chu na pau chu at least pathin ho te hi ga hang english bible ki sim nan te ai ma bible la sim nai na so le pathin tu yang chu ai pau ha se he chi i pau pa ki sa le wa adam ho hi ikinu tuai cái cái sự các bao mình ai cái cả bồi các bao mình sẽ tu ni hiện ấy năng bao thằng sầu cụ kia nàyจะbồi tháo đâu đâyจะbồi thì nay bay đội dòng đều nó bay thì cái bồi ấy bao cái thọ lại cho na cái identity của mình bay thì ấy bao cái đa là đi là bao nhiêu à chú mày tại na thì raจะthùngလက်trang hi khát chơi này chứ à cái hà số bồi bồi thì ấy lúc chim con hơi hồng hậu thì u lên là bao cái thọ ấy thì cái khăn nào mình đi ra xem là na số pi na tâm của bao iti ya ka sei ma ya ilung ko ni ham wa inam pi khan ko ipiti ima pui du ham ti chu tu ni hin na ho la kan ta do na no hin tin tam ta yang sei ta pong ka ting tu ni ka ki pa ma jing in sia kong ka son thei jing pa the nin delhi a unia chi program ho mang thei dinga ni za pi in pu lu ba Delhi a kon gam han nang ui gam la kim nang i pau i chon dan o hi pai lo wa i chon dan o i continue jing ding chon dan dang hi mi tam ta se le chon ki ti yang tu na la mo ai bo lo chu phana chu ai ba ma an a culture a language pai ama ni two indispensable components a pau lo wa a culture lo chu thei ki a culture bang abang tam ta hin a culture chu mang ta abang a pau hin yong su ai ba i ho ni bo lo pau che i culture lo chu ma i pau la hin ni he in the light of this a he lungi ge ba i ti lo le ki ho mo de ka he lo hi i pi ti ki ho the lo ha can we not talk na sigin ke lo to ang hi census of india hong ki lai oya ne gin pau da ta ne gin pau la he yen dang dang scholar ne 2001 census a chu ipt ki split na tha da wa iza group ka ki ma ku ki a iza ki ko ma la ta ma ki ta ai ba nga government ne de chu hi le chun ama ni chu na lo wa chu chung chung ma chi hon pa wa ke thong la ma chung chung ma si he ya consensus pai khunu ne nga i pau wa phat chung ne thei i community a phat chung ne thei ta bang din mun ai ting le i phum ho i pe mo mai
กิพุงกิติเลยคุยยังเกี่ยวกับไม่นานหกกิมาพุงปิดกันนู้จูกับป้าหกกิพุงมาพุงปิดเลยว่าเฮจิป้าจุเกี่ยอะไรนะจูอัดใจไหนเลยหกกิที่เราจะเล่นสิ่งกับปั๊มเทปไปกันที่เทโลเฮียเอจีกิตูนั่นเองขัดว่าidentity ขัดไอ้ดิ่งอ่ะพัดจมนั่นเองปามาเลยมีอยู่เช่น second thought อีกอย่างว่าเอว่าจะปฏิบัติความเดียวที่จูพัดจำใจกันใส่ในตันทิ้งไปเก็บประเด็น